Barımыздың жүректерибизди bir kılsın. Öz ara mamileleribizди оңдосун. Daima tuğra жолго жолдосун. Allah'ım karanlıktan жарыктыкка чыгарсын. Çoğun kichine günölөрдүн barынан сактасын. Көрүп жаткан көздөрүбүзгө, угуп турган кулактарыбызга, согуп турган жүрөктөрүбүзгө, бала чакаларыбызга Allah'ım берекесин берсин. Жараткан Алла Таалам барыбыздын тообаларыбызды кабыл кылып, şükür kılıçlardan kılsın. Tuğanlar, Allah Taala bul alamdı jokton bar kılgan. Özünün kudreti menen, kalosu menen, buyruğu menen jaratkan. Allah'ın kalosunda, kudretinde, buyruğunda hiçbir şerik yok. Jaratkan Allah Taala özün tanıştırış üçün bu alamdı jaratkan. Bu alamda oşu jaralgandardын arasынан eң şarapattууsu, eң ыззаттууsu insan. Aşraful mahlukat. Oşul insan üçün Allah oşul alamdı jarattı. Halaqtu dunya li ajlikum deydi. Dünyönü sizler üçün jarattım deydi. Ve halaktukum li ajli alemi sizlerdi özüm üçün jarattım deydi Allah. Bul ava, su, jer, ot, asman, gün, ay, bulardın bardığı insandın kajeti, zarılçılığı, insandın rahatı, oşun üçün Allah Taalam jarattı. İnsandı kim üçün jarattı dese, Allah Taalam aytadi, men özüm üçün jarattım. Mındaça ayтканда meni tanıp, men bergen buyruktарды atkarıp, men tıygan nerselerden tıyılıp, jaşasın dep Allah Taalam mınake insandı özü üçün jaratkanını maksatı oşun. Adam atabızdı jaratıp, obo enebizdi jaratıp, beyişte, şaytandın azgırusu menen, kandaydır oldu, dünyöge düştü, birinci insan. Birinci erkek, birinci ayal. Adam ve Hava. Allah Teala buyruk verdi. فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Sizler barınar jerge düşkülü. O jaktan düşüp ketkine dedi. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Emi sizlerge menin tarafımdan жолдомо келет. Kim oşo жолдомону erçise, артынан түшсө, al dünyada korkunçta bolboyt. Aga kaygı jalatçılıkta bolboyt. Jaratkan Allah Taala. Başka Kur'an-ı Kerim'de kudum şundayla gelip, "Qala bito minha jami'an." Sizler ekөөңөр, bala çakаңар, barыңар түшкүлейме. Ba'dukum li ba'din adu, keybiringерге düşman bolu. Adamdın düşmanı adam. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, emi sizlerge menin tarafımdan joldomo gelet, jaşonun joldomosu. Fa man ittaba hudaya, kim oşo menin jaşom joldomomdun artına düşe turgan bolso, fala yadillu, al adaşpayt bu dünyada. Ve la yashqa, baktısız bolboyt ahirette. Demek tuğandar, mınal jerde Allah Taala'nın tarafından jaşoonun joldomosu keliet, kitepler arkulu, jana anı түшүндүрүп бере турган пайгамбарлар аркылуу, ушул Allah Taala'nын тарабынан берилген jaşoonun joldomosu. Kim oşo joldan çıkpay jaşasa, 4 nerseni vada verip atat. Korkunuç, buga dünya ahirette korkunuç bolboyt. Hıcalat kaygı bolboyt. Adaşpayt. Baktısız bolboyt. Eң akırkı oşo joldomonu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam alıp geldi. Kur'an'da alıp geldi. Kur'an-ı Kerim akırkı Allah Taala'nın joldomosu.
Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам ақырқ Алла Тағаланың пайғамбары, Алланың тарауынан толық жашоонун жолдомосун алып келген. Мына кетугандар. Эми ошо пайгамбарыбыздын чакырыгына лаббай деп, пайгамбарыбыздын чакырыгынын аркасынан акыл эсибизди, бардык сезимдерибизди, мал дүйнө, жан дүйнөбүздүн бардыгын ошого тапшырып жашасак, мына 4 нерсени Алла вада берип атат. Коркунуч деген буга болбойт. Кабырда дагы, өлүмдөн дагы, ахиретте дагы, дүйнөдө да эч кандай коркунуч жок. Кайгы, кыжалатчылык болбойт. Эмнени жоготтум дегендей. Ошондой эле бу адашпайт. Шайтан буну азгыра албайт. Өзүнө эриште албайт. Жана бул бактысыз болбойт. Бүткүл дүйнө биригип буну бактысыз кыла албайт. Алла Тааланын уадасы тугандар. Ошон үчүн акыркы жолдомо Кур'ан-ы Карим. Акыркы жолдомо бул. Толук, камил, мукаммал бул. Эч кандай кемчилдиги жок, жетишпей калган жери жок. Толугу менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кур'анды 23 жыл түшүндүрүп берди. Жеткирип, ар бир нерсесин ачык айкын баяндап берип, аманатты тапшырып, анан дүйнөдөн кеткен туган. Мынакей, ошого биздин алдыбызда азыр Кур'ан бар. Кур'ан-ы Каримди чечмелеп берген хадистер бар. Баарыбызга ишенимге байланыштуу, ибадаттарга байланыштуу, мамилелерге, адеп, ахлак, кулк мүнөзгө, жашоо тиричиликке бардыгына байланыштуу жолдомолор бар. Ошол жолдомолордун бири Алла Тааланын тарабынан берилген. Аллага иман келтирүү, ахиретке иман келтирүү. Биздин өткөнкү сабагыбыздагы ахиретке иман келтирүү боюнча болчу. Ахиретке иман келтирүү кандай? Өлгөндөн кийин тирилебиз. Ошондуктан өлгөндөн кийин тирилем деп жашайлы. Өлүп калам, анан не болот деп. Жок. Өлгөндөн кийин кайра тирилебиз. Алла кайра тирилтет. Анын далили биз азыр ушул жерде дүйнөдө бар болгонубуз, жоктон бар болгонубуз, ушул эле кайра эле анык далил кайра жок болуп бар болгонго. Алла Таалам баарыбызды жоктон бар кыла алган. Барды жок кылып кайра бар кылып коюу Аллага эч кыйын эмес. Бул бардык бекем ишенимдер менен, шариаттагы далилдер менен, акыл менен дагы далилдер менен, кескин түрдө Кур'ан-ы Каримде айткан. Ошон үчүн Аллага иман келтирип, ахиретке иман келтирип. Ахиретке иман келтирүүдө ичинде бир топ нерселер бар. Биринчиси өлгөндөн кийин тирилүү. Андан кийин ана маселе башталат. Кайда барабыз? Кандай абал болот? Кимдерди көрөбүз, кимди көрбөйбүз? Кылган амалдарыбыздын эсеп китеби кандай болот? Тараза кандай болот? Жараткан Алла Тааланын алдында туруу канча күн болот? Кандай болот? Анын бардыгы кийин ал. Ошон үчүн ахиретке иман келтирүү. Адам баласы ахиретке иман келтирет. Ахиретке иман келтирет. Демек, Алла кабар берип атат. Пайгамбарыбыз айтып берип атат бизге. Не деп? Алла тазиру вазирату визра ухра. Эч бир жан башка жандын жүгүн көтөрбөйт деп атат. Ар бирибиз өзүбүздүн жүгүбүздү көтөрөбүз. Өзүбүздүн түйшүгүбүздү көтөрөбүз. Биринчи ар бирибиз өзүбүзгө жооп беребиз. Валлайса лининсан илля ма саа. Инсанга эмнени бу дүйнөдө мээнет кылып аракет кылса, ошол гана болот. Болду. Канча жакшылык кылды, ошол гана берилет. Канча жамандык кылды, ошол гана берилет. Ошого жараша гана жооп берет. Жакшылыгына, жамандыгына. Башка нерсе эмес. Инсанга бериле турган нерсе мына ушул турганда. Ва анна
sa'yahu sawfa yura. Bu dünyadagi qilgan жақшы жаман мениетін сөзсіз көреді дейді. Аға көрсетіледі. Қимыл әрекетінің бардығын бұл дүниедегі жашаған жақшы же жаман. Бәріміз білеміз. Ақ қара, пайда зиян, сауап күні, жақшы жаман екіге бөлінеді. Ушының бардығын бұл көрсетіледі екен. Тумма жазаухул жазаал ауфа, андан кейін аға толық ақысы беріледі. Кемшілдіксіз. Алла Таала біреуінің қылған жақшылығын кемітіп, азырақ беріп, зұлымды қылбайды. Біреуінің қылған жамандығына көбірек жаза беріп, Алла зұлымды қылмайды. Қандай жақшылық болса, ошондой анын ақысы, сыйлығы беріледі. Қандай жамандық болса, ошонун жазасы да беріледі. Бұл ахиретке иман туғандар. Эми Кур'ани Каримде не деп атат? Мына Алла Таала айтып атканы, кем менин берген şu жолдомонун аркасынан ээрчисе, фала ядиллу, яни фи дуnya, дүнияда адашпайт. Тура жолдан адашпайт бул. Вала яшқа ай фил ахира, ахиретте бактысыз болбойт. Ахиреттин бактылуулугу түбөлүктүү бактылуу. Ким ахиретте бактысыз болсо, ал түбөлүктүү бактысыз. Дүниөнүн бакыты, бактысыздыгы ахиреттин алдында кыпын. Океандын алдында бир тамчы. Дүниөнүн чыныгы бакыт ахиреттеги бакыт, чыныгы бактысыздык ахиреттеги бактысыздык. Ошон үчүн Кур'анда Алла Таала айткан: Kullu nefsin dâikatul maut. Her bir can ölümdün damın sözsüz tatar. Ve innema tuvaffavna ucurakum yevmen kıyama. Sizlerge soğuk kıyamet günü toluğu menen beriledi. Faman zuhsiha anin nar ve udkhilal cenne fekad faz. Kim dozoktun otundan kutkarılıp beyişke girgizilse, mına uşu çınığı baktılı oldu. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünyanın yaşosu bir gururlananға bir nerse. Bunday degeni kıyınsınғанға bir boyum elemday. Mınаны men, mına dep kişine kıyınsınғанға. Dünyanı koşöle değil. Şunun için Allah Subhanahu wa Ta'ala bu yerde bizge eskerdi otat doğanda. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Kim menin zikrimden yüz yürürse, yani tadkiri, ve hadi ve bayani, menin joldomamdan, menin bayandamamdan, menin eskertüğümden, kim yüz yürürse deydi Allah Teala. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Ağa tar yaşo verilir. مَعِيشَةً دَنْكَ. Jönöke yaşo emez. ضَيِّقَةً شَدِيدَةً. Жүрегі қысылған, тар болған, қорыққан, чочулаған, ғыжалатшылық, бай болса да ушундай болады бұны қойшы. Ким мені Алла Таала айтып атат қараңғыла. Ким менің ескертуімден жүз үйіре тұрған болса, менің берген жолдамамдан жүз үйіріп баш тарта тұрған болса, анда ұғып алсын дейді. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Аға қысылған жашоо беріледі. Дүниесі қанша болып кетпесін, қандай деген мансапқа жетпесін, аға қысылған жашоо беріледі. Яни, манisi мындай екен. Жамандық менен курчалган, кайгы менен курчалган, кысымдуулук менен курчалган. Далика фит дуня, бул дүйнөдө берилген ага Алла Тааланын тарабынан берилген мынакей бактысыздыктын башы. Wa nahshuruhu yawman qiyamati a'ma. Жана биз аны кыямат күнү сокур кылып тирилтебиз дейт. Алла Таала айтат, биз аны кыямат күнү сокур кылып тирилтип алып келебиз дейт махшар майданга. Бу дүйнөдө Алла Тааланын неmatына бул тебеледи.
жараткан Алланын кудуретине назар салбады, нематтарына назар салбады. Алла түшүргөн китебине, Куранга, Алла жиберген акыркы пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга бул ошодон жүз үйүрдүбү, эми өзүнөн көрсүн деп атат. Бу дүйнөдө ага тар жашоо, кайгы менен курчалган, күнөө менен, жамандык менен курчалган. Ахиретте ванахшуруху яуман кыямати а'ма, кыямат күнү биз аны көр кылып тирилтебиз дейт. Ал бейиш көрө албай калат экен да. Бейиш көрө албай калат экен. Алла. Бейишке эми кирбегенден кийин Алланы каяктан көрсүн? Бардык жакшылыктан бул көзү көр болот. Сокур кылып тирилтебиз. Summa radadnahu asfala safilin. Biz keyin anычы дозоктун эң түбүнө жеткиребиз дейт ошо. Ушунчалык акыл берсе, мени бул айван эмес го. Пайгамбар жиберип атса, китеп түшүрүп атса, эскертүүлөрдү берип атса, кээде кырсыктарды берип дагы сабак албаса, не болсун эми ал? Каяка барат эле? Summa radadnahu asfala safilin. Biz аны эми дозоктун эң түбүнө буна жеткиребиз. Мындайча айтканда fa anzalna alayhi shari'a. Biz ага шарият түшүрдүк эле. Шарият деген эмне туугандар? Шарият деген Алла жакшы көргөн жашоонун жолун шарият деп коет. Не деп коет экен? Алла жакшы көргөн жолду айтат. Тарика махмуда. Ошону шарият деп коет. وبينا له ما يضره وما ينفعه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. Biz ага шарият түшүрдүк, жана ага ачык айкын баяндадык эле дейт. Пайгамбарлардын тилдери менен эмне нерсе пайда, эмне нерсе зыян. Ушуну айттык эле дейт. Анан эмне болду? Бул болсо ошо шарияттан жүз үйүрдү. Айтылган нерселерди эске албады. Эми ошонун натыйжасы, Алла Таала натыйжаны баян кылат. Жакшы амал кыл, ошонун результатын Алла Таала баяндап берет. Жаман амал кылсаң, ошонун результатын, натыйжасын Алла Таала баяндайт. Кандай акыбети эмне менен, концовкасы эмне менен бүтөт дүйнөдөгү. Ахиреттеги кандай болот, ошону Алла Таала баяндап берет. Мүмкүн алдап койдум, эч ким билбей калды, жүрөм деп. Токто, шашылба. Кыргыздын накыл сөздөрү бекер эмес. Калптын казаны кайнабайт деген. Бир алдайсың, эки алдайсың, үч алдайсың. Ушу ойдон кете береді, сен ойлоо, сенинче бириң эки болбойт, эч качан ишиң оңунан чыкпайт, жүрөгүң тынчтанбайт. Алдаганда деле мени ал алданып калды. Сен алдап алдың, үйүңө келгенде деле жүрөгүң тынчтанбайт. Туура эмес кылдың мен. Ошон үчүн бунун акыбети жакшылык менен бүтпөйт туган. Мынакей не деп атат эми? Буну эң дозоктун түбүнө жеткиребиз. Эмне үчүн десе, бул ошону тандабады өзү. Жана өзү кайсы деңгээлге түштү? Айвандардын деңгээлине түшүп кетти го бул. Адамдардын эмес, айвандардын деңгээлине түшүп кетти. Адамгерчилик деген касиет бунда калган жок. Адамгерчиликтин касиет тугандар адамда толук болот, жана түптөлөт, ошондо сиңип кала турганы ал шарият менен гана. Уяттуулук, кичпейилдик, кеңпейилдик, кечиримдүүлүк, жөнөкөйлүк, тазалык, булардын бардыгы шарият менен гана калат. Алла Таалам түшүргөн, бизди жаратуучу түшүрүп атат бизге. Бизди ушу жол таппай калбасын деп. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала айтып атат. Эмне биз аяхсабул инсану аютрака суда? Инсан не деп күмөн кылат? Бекер эле, максатсыз эле жаралдыбы? Эч кандай Алла Таалам жаратып туруп эле тек койдубу бизди? Каалагандай жашай бергиле, каалагандай сүйлөй бергиле, каалагандай жей бергиле, каалагандай андай эмес. Алла Таала бизге сөз буйруктарды берген, тыюуларды берген. Аткара турган нерселер бар мойнубузда, сактана турган нерселер бар мойнубузда.
Ошон үчүн Алла субхана имам Шафи рахматуллахи алейхи айткан буну. Эмне максатсыз эле оюн же болбосо мындай бекер ушундай Алла таалам жаратып койдубу? Эч кандай буйрук бербей эле. Сизге бизге жан бериптир, жоктон барып акыл бериптир. Эми эч кандай буйрук бербей эле Алланын акысы жокпу бергенге? Оңолгун, жакшы иштерди кылгын, жаман иштерди кылбагын деп айтканга Алланын акысы жокпу? Андай кылбай эле бизди жаратып койду дейсизби? Жок, мүмкүн эмес. Ошого айтып атат мынакей. Демек, инсандардын кээ бири Алла таалам түшүргөн шариятты биздин пайдабыз үчүн түшүргөн эле. Ошого көз салбагандыктан, Алланы укпагандыктан, пайгамбарды укпагандыктан айвандардын даражасына түшүп кетет. Бу дүйнөдө дагы, ахиретте дозоктун түбүнө чөт дейт. А башка инсандар кандай? Машаалла. Алар иман келтирет. Иллаллазина аману ва амилус салихат. Албетте, иман келтирип жакшы амалдар кылгандар фалахум ажрун гойру мамнун. Аларга бериле турган ажыр, сооп түгөнгүс. Алла таала гойру мамнун, яни мактуу, үзүлбөй турган, абадан, эч качан түгөнбөй турган, токтобой турган сооп берилет экен. Ким иман келтирип эле амалын оңдоса, иманын бекемдесе, иманын толуктаса туугандар, жана денесинен чыккан амалын дурустаса, эки эле нерсени кыл деп атат биздичи. Жүрөгүңдөгү иман, имандын борбору, имандын жайы жүрөк. Амалдын жайы болса, амали салих, дене мүчөлөр. Чачыңыздан тартып, тырмакка чейин. Эркек кандай чач коюш керек, аял кандай чач коюш керек. Тырмакты качан алыш керек. Бардык денеге мүчө тиешелүү ушул жерден амалыңды оңдо деп атат, бүттү маселе. Акыйкат бул. Калган сыртыбызда курчап турган долларлар, сомдор, дүниелер, алтын күмүштөр, кендер, үй, мал, мүлк, булардын баарды утурумдук сыноо. Сизге берилди, алынат все. А сиздин амалыңыз түбөлүктү кала турган ушул.
imanı keltirdiğinde жүрек, iman dinlegi nesi de? Al жүректегі нәрсені. La ikraha fid. Dinde majburluk деген нәрсе жоқ. Majburluk iyam yok. İhtiyar, tandoo. Allah subhanahu wa ta'ala tandoo berdi. Ve hadeynahu necdeyn. Qarab turganda Allah taala doğru keldi. Peygamberimiz jіберіп, Kur'an'ı jіберіп, ilmin tandoonu berip koydu. Senin de bir нәрсе болсын. Eştekeni jібербей, eştekeni düşürmей turib tandoo bergenden adı adilet gülü келеді. Allah'ın doğru keldi, aykırdığını karamız. Peygamber dağı jіберді, kitap dağı düşürdü. Tandoo. Андай бізге жеңілдікке бізді шақырып отырған. Осы жаратып тұрып, уахадайнаху нәждәйн, екі жолды бес инсанға көрсетеміз. Екі ашу бар. Қаласаң бейіштен ашылы, бейіштің жолы. Қаласаң дозақтың жолы. Шайтанның шақырығына уғасы бұл же пайғамбарын шақырмамыз. Ана кім? Үшінші Алла Тағала аз إلا الذين آمنوا حتى الفجر. Pero vardı böyle dostum düğüne şöyle. İman keltirip, amalın oldasa, amalın üstüne söylüyor söz oldasa, elin oldasa, göz karışın oldasa hiç yok. Okan sözlerde kulağın oldasa, altın oldasa, oyun oldasa, niyetin oldasa, Kutu olun oldu, varlık yani. Şunlarla amali salih. Allah Teala tügönbes soğuk verir bana. Gütbes, tügönbes, ölçbes, çok olmaz. Allah Teala soğuk verir. Soğuk verir. Kütbeyin. Allah ayırsa iman bitirir. Divoy sandı kütbe. Terliyat, niga varsa. Allah Teala denir nasıl olur? Değişiklikleri verilen soğukları verilen tuğan cırgalcılık, verilen tuğan baktoluluk tübölü. Kur'an'da وَمَا أَكْتَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَغْفِرُونَ. Sen, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kançalık talap, kançalık talapmasanlar adamlara böyle iman getirir. Adamların böyle iman getirir. Kolay mı? وَاِنْ تُطِي اَكْتَرَ النَّاسِ eğer de sen cennetindeki adamların gökçülüğüne başlaysan siyahlaşırsan andan ki Kur'an'da فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينِ Qaysı nerse seni canlarına çarptırdı. Şunca Allah subhanahu wa ta'ala delillerden bir sözlü açık ayaklarını verdiği bir din degen bir manisi aksın verilir olan. Din degenin iki manisi. Din degen manaki İslam dinleri anlamlar değil. Şeriattan terbiye alınıyor. Biz bunu sözlükte manisi din degen ceza. Ceza qanday? Ceza degen yaxshi ish qilsangiz, sıylık bilen Allah Teala hurmatdan sizlar beradi. Jomon ish qilsa, onun da haqqısını beradi. Ani jazo. Araplarda jazodan tek söz ötmeyin. Bizde ko'pincha jazolagandı, jomon qilmishlikqa jazo. Demek Allah subhanahu wa ta'ala manisi haqqısını beradi. Yaxshilikning haqqısını Allah Teala sıylık bilen beradi, sovuq bilen beradi. Jamoatning haqqısını Allah Teala jazo bilen beradi, jazolan. Şu ekonomi de şu haqqısını berib atgandan din meselesi. Siz şunun ne manada hazır aytılgani fa yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Yani jazo. Kıyamet günü Allah Teala Allah'ın dini bunda çektiğinde Allah'ın hakkısın olduğu verecek. Bu bir Malik yevmin dindir. Kur'an'da ortada Fatiha sureleri 1.38
32 жол. Ошо Малики Яумиддин деген Малик деген патша, Яум деген күн, Дин деген акысы. Акысы бериле турган күндүн патшасы. Которбос ушундай. Акысы бериле турган ар бир жакшы сөздүн, амалдын акысы бериле турган күндүн патшасы. Ар бир жаман сөздүн жана амалдын акыс жазасы бериле турган күндүн патшасы Алла деп атабыз. Бир сөз менен айтканда, жакшы жамандын акысы бере турган күндүн патшасы Малик Яумиддин. Кыямат патшасы. Хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Таала мындай дейт: "Анал малик, анал дайян." Дайян деген ушу акысын берүүчүмүн деген сөз. Мен патшамын, мен акысын берүүчүмүн. Субханал малик дайян. Эсиңизде бар? Качан кайда? Рамазанда тасбих деген бар. Субханал малик дайян. Ал-маруф бил ихсан эсиңизде бар? Ушу дайян акысын берет. أي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بالدين أي الجزاء والحساب qaysi narsa ey inson sen jalg'anchilik qo'ydi o'sha qiyomat kuni berila turgan aqsin jalg'onga chiqarib turgan qaysi narsa qilasiz ana shu jalg'onga chiqarasiz so'roq qiyomat kuni yaxshilikni aqsin beradi yomon jazosin beradi deb o'ylaymiz sen o'sha jalg'onga chiqarib imansiz bo'lib qolasiz. Sevgili dünya adam geldiğinde ki yaxşı zaman olanlar ki akıl dede aytanda bunun aksi verişki. Ne söyleyecek? Aksi verişki. Oşan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size çeşmeleri veriyor. Demek kıyamet günü gayretleri bir hakikat. Gayrı Allah subhanahu wa ta'ala bunu bağırmamız gerekiyor. Kur'an'da Allah يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Niçin Allah kıyamet günü yaşını koyuyor? Kıyamet kaçan olur? Kaçan olur? Hiç kim bilmiyor Allah'tan başka. Hiç kim bilmiyor Allah'tan başka. Bir dağı perişte, bir dağı peygamber. Bir insan bilecek mi? Allah'tan başka. Allah kıyamet günü kaçan konusunu yaşırıp koydu. Ne için değil? Cemal iş kılanlardır. Cezasını veriş için, yaxşı iş kılanlardır. Sırrını veriş için. O şunun için Allah Teala yaşırıp koydu. Bu hakikat, bu çıktık. Dünya bizim ruhaniyatımızı bulgar. Çürüğümüzü bulgar. Hakikatli düşünüldü, asfal ortalığı çıktı. Mal, mülk, mansap, baylık, birlik. Buna dünyadaki varlık desene, hakikatli düşündüğünü asfal ortalığı. Hakikat Kur'an. Eğer de biz Kur'an'ı okusak, baylıktığındağı, birliktığındağı, mansaplı dünyada bize ziyaret ediyoruz. Kur'an'ın yolda olsa karbansa, onların varlığı bizim yaxşılığımızda işte. Kur'an'dan yüzü yürsek, camanlığımızda işte. Camanlığımızda işte, bu hakikat dersin. Adam ökünüp kalan, ökün görüp geç olur. Neyin? Kaça? 300 yaşaysın, 200 yaşaysın, 700 yaşaysın. Adam hangi yok Allahu Ekber, hakikatin pardası açılganda geç olur. Vardır Kur'an'da. Şunun için aldığını Allah Teala eskirtiyor veriyor. Peygamberimiz ayetinde "Vezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." Ey Muhammed sen esnettir. Esnetip koysana ya. Anki esnetiyor, imanı var kişiye söz faydası.
Sizler emne de iman bulasınlar. Ey adamlar. Allah Teala aytır. Ey adamlar. Sizler emne de oynaysınlar. Biz sizlerdi bekar ele yarattık mı? Ya. Niye de oynaysınlar? Sizler bizden aldığımızda kayıp gelmeysiniz. Ana. İki sorun Allah Teala qanday koyuyor bizga. Dedi sen oyunlar da sen gülmöldün lan. Biz seninle maksatsız derece bir tamçı sudan, atanın belinden çıkan sudan, şunday sana bağırdık bu çölümde bekar ile verdik. Şunca bir tamçı sudan etap menen alıp barıp, kanga aylandı, etke aylandı, söğüktürdü, muğundardı, kurak, turguzup, baktım, yerlerinde vardı, işte dikkat kalandı. Cürüfüm soktum, kandan aylandırıp, derseler bu şey. İşte niye de öyle son? Şu bağlı biz bekar ile kıldık mı diyeyim. Abbas dedi sonuç. Faydasız. Maksatsız. Abbas şu maksatsız da şunu koyduk da öyle olasın. Bu esmede. Karaca Allah bizge kandan sorunu taşta hakikatli biz kaçırdık. İşte arka kaçsan tuğlan yoluna kaçsan tuğlan yollarında da beçekler o çıkta öyle tuğlan yolun var o şunu oynasan bugünü elin içine çıkan bir oynasan sen kaçırdık. Elin içine kaçın çıktı esinde var mı? Elin içinde yaşam için esinde var mı? Çünkü anlamında kaçır. Elinin boyunda olur. İnan ise Tolgoklu özüncü, törözü özüncü. Ağaçın taksim odasına yapıyor. Ağaçın bunu kılsın ki Allah Teala. Şu ana aldırmış bir tatlı sudan şu mücadelesini bağlı sana belirт kılıp, sonun kılıp, koz kılıp, kelimet kılıp sana takılar verip, bugün turgusu koysa, yörek kılgan, uğatılgan koysa, seni böyle olasın şu bakma bekar kılıp. Allah Teala bekar, şaraplı bekar kılıp. Bekar canatmaydı Allah'tan. Faydasız canatmaydı Allah'tan. Mahkematta arada bak ya. Allah maksatsız canat. Allah Teala şuna ikna. Bir tarafında canatlı insan uçtuz. Kelimet kurdan. Ne bu koyacağını? Biz taraftan siyetin paylar için. Siyetin oğullar, siyetin baktılılar için. Biz siyetin yolu koyuyoruz. Şu yolda onu Peygamber'den rica Allah'ın akıllı yolu olsa Kur'an, akıllı düşündük biri duran Peygamber Muhammed Aleyhisselam. Yeni bizleri ekene gelsen abi. Bu gaydı başı iyi. Semi'ne ve ata. Sahabalar bakın Allah Teala hoşumuzu mahtan. Muhtu. Hakikat muhtu bunlar. Şu ağlamın bocoyunu hazayn. Esnetseniz. Ağlamın hazayn. Bocoyunu var, ne iyisi var. O şu muhtu. Aran ne buldu? Ukandan keyin ikincisi ata. Akkar. Ukandan keyin akkarmaya olacak. Karşı çıkan yok. Koşkonun olacak yok. Karşı. Nefsiye karşı çıkacak. Şeytanla karşı çıkacak. Cenab-ı Allah'ın dört. Kur'an'da da Allah'ın isimleri olur. Kıyamet bir şey olur. Kur'an'da koyacağız. Bana sahabalar anlayın. Sami'na ve ata'na. La nuridu min cezâ'a ve la şükür. Ağlamadığımız Allah, istediğimiz Allah. Başka iş değil. Kulağımız cakşılık, Allah'ımızın faydasını Allah. Allah, Kur'an şu, sahab. Adamlar Allah, cakşılık öldürüyor. Buna göre Kur'an'dan gerekli.
enbiya, adamlar dinleri öldü, peygamberlardan ben öldü ettim. Allah'tan da sen bizgin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam adam zattı, mırzası dünya böyle koşturdu. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Muhammed sen öldün de. Koştacaksın diyor. Allah da gitti, sen de gitti. Biz değil mi? Şu canlı talaktı. Ve ennekum la ileyne la turca'un. Sizi bizden aldığınızdan kayıt. Elbisiniz mi? Şu ikincisi, bizde kişinin oyu oldu. Allah'ın altına vaadetlerimiz değerler var. Allah'ın altına vaadetlerimiz, Allah'ın kitabını okup, evliye de vardır. Bizde niye talaktır vardır? Bizde niye Allah Teala kalı? Anıklamazdan bakmasa öldük ya. Kur'an bize ciddi. وَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin boynundan iş var mı? Ciddili var. Kur'an'da ciddili boy. Esip alıp bizim boynumuzda. Kur'an'da esip alıp dedik de bana فَتَعَالَ اللّٰهُ مَلِكُ الْحَقِّ. Allah Teala padişah, hakikat, Teala artık ayıplarından çok ulu, büyük. La ilahe illallah. Ondan başka sığınlarına layık bir zat yok. Rabbul Arş-ı Kerim. Allah Subhanahu ve Teala Arş-ı Kerim, sıydı arşını Rabbu. Kerimettü arşını Rabbu Allah'tan. Arşını koyuyor. Rabbi. Arş Allah'ın en kozu, en çok var. Allah Teala şekilde cetasmanında çok. Şekilde cetasman kursi yüzü büyüktür. Arşın altında o şey kıpır. Arş daha bu takdirin Allah'ın altında kıpırdan da kıpır. İçindeki ericağını göstersen ayarlı. Allah'ın ruhunu çok duracağına göstersen olsa çekiyor ayarlı. Allah'ın kudreti, ilimi, Allah'ın keng. Niye de öyle kadınlar kullanacak? Unutturmamız gerek. Allah Subhanahu ve Teala bu cede bizge eskirtiyor. Ekleleri şariat düşürüyorda, o şariatta sizlerin oğullar var. Cana sizlerge жақшылық, dünyada, ahirette bakımlarına жолдоба var. Cana sizlerge eskirtiler var. Buzukluktan, dünya ahirette bakımsızlıktan. Kur'an, garip şeriatımız, bu ağız. Kur'an'da ne var be Ayşe? Şimdi ne? Düşünmüyorsun degenler var bu ağız. Kur'an-ı Kerim'in içinde sizin bizde oğlumuz var. Neyiz var gene? Varlık adam zattın, insanların cinlerinin oğlumuzu var. Ne var ede? Kur'an'da. Eskirtülürüz mü? Kur'an'da Allah'tan eskirtülürkenler. Neden eskirtülürken? Neden Allah'tan korkutudan? Kuzukuluktan. Kuzukuluktan. Kan döküldü. Kılmışlıktan. Günölürdü. Aramlıktan. Baktısızlıktan. Kur'an-ı Kerim'de eskirtülür var. Bana Kur'an'da ne var deseniz? Şunday mani gözüne kaplı Allah, hakikati bilir. Yani ileri bilir. Kelimetli Kur'an'ın dostu olarak. Ahirette olan imanımız, kendine Allah'a olan suyumuz küçülüyor. Allah'a olan şükürümüz küçülüyor. Adam balası ünlüdür, ağırlık. Ünlüdür kaçkanlar.
Gününü taşlaganlar, hatta azaytganlar fikir bulmasız. Ramazan'da buga çeyin emne olganda oy жүргүзөт, emne болоорунда да ой жүргүзөt. Kur'an okuğanada Kur'an'da ruhumuz. Al ahir aldın üçüncüsü. Buna ne dünya görünüyordu? Şöyle. Çünkü Kur'an Peygamber'e çıkıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna dersleri varlığına gidiyor. Bundan olsa kimmelik insan gayradan Allah'tan yaratkanlar şeriatı Allah'tan şeriatı danışmak olur. Esneklik Allah'tan amallar akısı verip yaratkan Allah'tan. Çünkü Kur'an'da bu da yapıyor. İnne ileyne elbette bizge Allah'tan kaydolar. Summa inne aleyna hisab. Ondan ki bizden cevap vereceğiz Allah'ın esnekliği var. İkincisi, bendelerine ben canatta koy verdim. Sınav dünya var. Evi var, kayıtları yapmamak değil Allah. Kayıtları yemeğin yolcusu. Esneklik yapmayız bana. Allah Teala esnek olmuş. Cenab-ı Allah subhanahu wa ta'ala sıfat var. Hasib dedi. Ne sıfat var gene? Hasib. Sadi'ul hisab. Öte desin. Şu cennetle yaptan anlayacak. Hiç kalmıyor. Cenab-ı Allah hiç kalmıyor. Çünkü bazı çoklar bazı altın esmer, bazı kadrolar olan, bazı ürünler kaynak yapılan, kesinlikle bakan bir Allah'tan var. Hiç kalmıyor. Elbette sağlam benim adiletimde hiç kaçan değil mi? Yaxşı benim cemaat, oğuzgan benim bozulgan, değişik benim dozoklu, bilimli benim bilimsiz, ak benim kara, kör benim, soğur benim, göz var adam tek olsun. Tek büyük bir nefes. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Allah da şimdi iman edip yaşamalılardı. Çevreminde kuzu bulup, Allah'larına teknik koyuyoruz. Boşanda yok koyuyoruz. Takvalardı, asıl bacılardı. Yani de bilemez. Abu Lahab, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in muamele edilmiş. Uşulları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetinde özünce. Ey Muhammed biz seni çılgınlıktan başka işler seni gördürüyor. İmanla gelmeyi nedir ya? Bu Peygamber'in bile dedi. Bir ömür yaşamamış olur dedi. Ömründe Allah'a demez. Kıyamet kılamaz. Kıyamet kılamaz. Onda ahiretine iman kültürünün temsili çürük görgü Cenab-ı canı ötesi. Ahiretke iman kültürüne mumun adam, mumunun nefsisinde, yüreğinde öte güçlü tesirleri var. Akılında, belki bundan da bayılsak olur. Varlık sezim organında. Belki Kaysar'da ahiret var ekenini işe al, sözlerinde, işlerinde, yedini cevap veren diyen avallar yaşayın. Kim ahiret var diye bir şey seç. Bu şehirde kalır. Allah'dan bu sözüne cevap veren, arkasından işine cevap veren dedi. Sezim benim yaşayın. Buna bir tesir eder. Anday olursan, al, yemin edersen ahiret aldığına çıkın oradan, ahırkala taşta oradan, çakşırı oradan, aşkırı oradan, rıvarını esenlik yaşay başlayın. Buna uşul derse, adamın çınçıllığına, amalının olmalarına, kovumçulukta jakşı olmama türkü. Allah'ın pendeleri jakşılık kalalarla türkü. Amanatlı bergenge, gelişimler kardan
Жер асманда Алладан яшырылған кыпын нерсе жок болот. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Kur'an'da Allah Teala aytты. Егер де сарқычының дан ошончо салмагынча болсо дагы атайна биха биз алып келебиз. Жана биз эсепке жетиштибиз дейт. Сарқыпын, сарқычы болмак. Ошончолуктан жакшылык кылсаңыз Алла алып келем дейт. Ушунчалык жаман кылса аны да көрсөт. Есеп китепте Алла дейт. Туғандар, біз шерейді, мұсылманбыз. Қандай деп, пайғамбар айтып қойды. Алла айтып отыр. Ертең есеп кітеп бар. Ошон үчүн бүгүн эле амалыбызды орнотууга аракет берели. Дүнүйө эмне болуп атат, кандай болуп атат, ага көз көргөн эме кылып. Ар бир өзү үчүн жооп бересиз. Өзүңүз үчүн жооп. Шайтан ушундай кылып мээңиздичи башка жака салып, ана эмне болуп атат, мына эмне чыкты да, ошол жакта өмүрүңүздү кетип кетет. Эми ал-иману бил-ахира фихи ислам дунья ва мужтама. Аллах ахиреттик иман келтирүүдө дүйнөнүн оңолусу да бар, коомчулуктун оңолусу да бар турганда, ва ислахил ахира ахиреттин оңолусу бар. Кандайча иман, ахиретке иман келтирүү үчүн адам баласын мейретке, жакшы амал кылганга, оңолгонго түртүү болот. Жалкоолуктан, алсыздыктан, кайдыгерлик, күнөөлөрдөн токтотот да. Себеп дегенде адам баласынын жаны, жан дүйнөсү, нәпсиси же бул келечекке даярданганга жаралган. Аны даярданабыз. Азыр жаш балдарыбыз бар, мектеп окуучулар. Жаш балдар. Булар келечек ойлобойт. 5 жашар, 6 жашар, 1-чи класс, 2-чи класс, 5-чи класс. Ертеңги үйлөнөм, бала чакалуу болуп, мына кантип жашайм, аны кантип багам. Эмне алар ойлонбойт. Мектепти бүткөндөн кийин акылысы тола баштады. Эң ойлонуп атат. Кантип тиричилик кылам, өзүмдүн жанымды кантип багам. Чынчы койбойсо, кантип үйлөнөм, бала чакам кантип келечекти ойлойм. Акыл тола баштады. Негизи келечек өлгөндөн кийин. Ошого даярдан. Биз азыр даярданып атабыз. Жүзгө даярданабыз. Эмне болуп атат дейт. Бизде эмне болуп атат? Кийинки жылга даярданабыз. Мен өлүп калсам бала чакам эмне болуп калат деп даярданабыз. Кантип тамак жейт, кантип жашайт деп даярданасың. Киши бир нерсе кылып берип коеюн дейт. Деп ойлойм. Киши бunda бактын берип коеюн, бир дүкөн ачып берип коеюн, бир нерсе кылып берип коеюн. Алдын ала келечекти ойлоп даярданып атат. Бул даярдануу, алдын ала даярдануу убалыбыз. Адамдын жаралуусунда бар. Адам баласынын жаралуусунда Алла Таала жаратканда алдын ала даярдануу деген сезимди кошо жараткан. Эми бала чакама небере чебереге бир нерсе кылып коеюн деген кылып деле калышы мүмкүн, кылбай деле калышы мүмкүн. Бирок билип коюңуз. Ахиретте точно бул дүйнөдөгү мүмкүн, бирок тияк ушунча. Ошон үчүн адам баласына Кур'ан менен хадистин талимдери ахиретке даярдануу сезимин ойготот. Ойготкон сезим Кур'анды окусаң, хадисти окусаң, ахиретке даярдануу сезим ойготот. Мисалы кандай бала чакабыздын келечегине биз даярдык көрөбүз. Кудум ушундай сиз өзүңүздүн келечегиңизге ахиретке даярдык көрөбүз дегенди ойготот турат. Буну караңыз турганда. Бул деген маани эртең өлүп калды деген маани эмес. Жоксо тезирээк өлүп калды деген маани эмес. Бунун мааниси наоборот, кечирээк көбүрөөк жаша. Көбүрөөк жакшылык кыл деген маани. Көбүрөөк канча Алла өмүр берсе, ошого сен
doğumda, her elde, her qanday avvallarga bardығы. Çocuklarda bunu unutmayın, bu çok savak. Negizli savak. Çocuk bayramı sezimi bizde bir maddesi. Ne kadar? İbni Umar radıyallahu anh. Hazret Umar'ın babası vardı. Adı Abdullah. İbni Umar da böyle. Sen Abdullah da başka sahabalarda böyle. İbni Umar da böyle. Radıyallahu anh. Öte güçlü sahabalar. Peygamberimizin sünnetini atkarı boyunca diken Tünükü adatlarından beri taşlamayıp bu boyunca maşallah İslam dünyasında belli bir insanda durmak. Bu bir şeydir. Ataytu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aşırı aşır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de biz girdik. 10 kişi olacak. 10 olsun. 10'uncusu Medine'de. Peygamber sallallahu gelişti. Bakara hocamdan Ansar'dan biri Peygamber'e soru verdi. Ya Resulallah, man akiyasun nas, o man ahzanun nas. O Allah'ın elçisi. Adamlardan en akıllısı kim? En esküsü kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Aktaruhum zikran lil mevt ve aktaruhum istidadan lil mevt. Kim ölümü istese, kim ölümü öğrenip değerli kılsa, buna hoş olur. Ulâiken akiyas, en akıllı olan. Dehabu bişaratı dünya, karamatı ahir. Allah dünyanın da şarapı, bastoyunu alıp gitti, ahiretin sıyını da aldı. Adamlardan en akıllısı diye soru taşladı. Şunca adamlardan en akıllı kim dedi. Ne dedi? Kim ölümü köp istegen, cana ölümü köp dayandık. Ölümü köp istegen adam ölümü azaydı. Kaydigerlik, beykaparlık, nadanlık uykudan durar. Beğenettin, tırışacaktıktır, farzlarda atkarganlık savuna durar. Ölümü köp istegen adam başkalarına zulümlü bulmaydı. Korku var dedi. İlk cuma ketesini sen bugün buraya zulümlü var. Buraya ketesini tanımama. Ya, şu günahı olayını baytar. İlk cuma ketesini de koysun. Bizim veriyor şu yıkıp bırak, buraya gün almayın. Zulümlükle sabırlık koyuşup bırak, buraya koysun. Zulümlük bulmayın. Ölümlük etki köp istegen adam. Daimler ayıktırıyoruz. Ölümlük köp istegen adamga ölüm tez geliyor. Korkmayla var. Erke gelmekte ölümlü köp istegen adam ölüm vakısından erkeğe gelip aldı. Bunday çok. Geçirip daha gelmek, erke daha gelmek. Ölüm geçirip daha gelmek, erke daha gelmek. Adaş daha gelip aldı. Ölümü istegenlerce buna hiç kadar baylanmış yok. Sen istesen, istiyorsan da ne gerek var? Türkçe söz ortalaydı. İstesen de, istemesen de ne gerek? İstegen bak, istemeyen bak. Sen cakşı bunlardan, bu sana caksa da ne, cakmasa da ne gerek var? Seni kalamanına, kalamamanına karamayın. Bu çeçil var mı? Çeçildi. Bu cündürcü kaçan yer falan der. Oylanıyor diye nereye
Allah'a olan işenildi, sizni yaratkan, karşı çarpık varlığın beri, şu ulu Allah Teala'ga olan işenildi, yaratıcı ekenini, ibadata layıklı ekenini, Allah'tan Allah'a kadar layıklı çocuk koşuyor. Ama hiçbir destek değil. Anı var, bir yalnız varlık hayattan sasa, canalığına sasa boşaltacağız. Amalımızda ondamız. Münezimizde çıraylı olalımız. İhlastan kemişlik getirmemiz. Reaktörlükü, hoca görsünü, 200'lükü, kalız Allah'ın rahmetçi. Şu dese, elhamdülillah, çocuk taza tutkanға, deni müçelerini taza tutkanға, şu menemiz dayanlarımız. Birenin akısını çevirmeyin, dayanlarımız. Birenin akısına girmeyin, dayanlarımız. Kur'an benim dost bol, kendimizde daima zikir, cürüğümüzde daima şudur. Peygamber sünnetinden atarıp, günlerinden saklanıp, özümüzden alıp kaçamaz bunu. Kaç gerek, diye kaç gerek günü. Bizim de bizde var olsa, amin, yaşadığım çok şey. Bizde getir şey. Ona hoşun ki bu ne ya? İbni Umar, Razıyallahu anh, Umar işte. Tabarayim'de rivayet eder. Ulu söz. Peygamber bir söz beni layık koydu var. Akstarım dikler değil mi? Akstarım istedar değil mi? Bu cönökli insanın söz emez mi? Adam zaten iyi akıllısının sözü. Adam zaten iyi akıllısı Muhammed Resulullah. Soru veriyorlar. Adam zaten iyi akıllısı kimdi? Peygamber olaydı. Ölümü istegen. Ölümü köp değerli. Uşlar iyi akıllılar. Dünyanın da şarafatını alıp geldi. Dünyanın şarafatı. Çeyiz. Dostoyevski şarafat degen uşlaydı. Ahiretin sıyı hurmatını alıp geldi. Uşlar. Kötü olanlar bundan kaçıp mümkün емес. Kur'an'da Allah Teala ayet var. İnnel mevte ellezine tefirrûne minhum fe innehum munâfiqûn. Sizler bayağı ayetler bölümünde kaçıp biliyorsunuz o değil. Kaçkanda bizi altından bunu eser de kaçtı. Ölüm arkandan kulup kere zaten yok. Aldığına çıkmıyor. Gayet
Жөнөтүлүп турат. Бул жактан жакшы жаман чыкпасын. Кетти. Ахиретке кетти. Сен күтүп алат. Дүйнө менен коштошкондон кийин ошо кылган жакшы жаман ишин китеп түрүндө сага берди. Allah Kur'an'da der, "İkra kitâbe, kafâ bi nefsike l-yevm aleyke hasîb." Oku kitabını. Qaysi kitap okuyorsun? Özünün kitabını oku. Birinin kitabını nasıl sen okuyorsun? İkra kitâbe, özünün kitabını oku deydi. Özünün, her bir adam özünün kitabını oku. Kafâ bi nefsike l-yevm aleyke hasîba. Sana bugün eseptegenge özün yetiştiriyorsun. Bir okup tanışlar aytmış. Şunu kıldın mı ya kılgan emessin mekazın. Şunu gadın ahir, erkenki gün hakikat. Allah Teala Subhanahu wa Ta'ala Kur'an'da diyor. وَاِنْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَادٍ. İlmi civerli ahiret kuşunu kalsın. Жақшылық жіберіп атқан болса, бұл үстінен бұл. Егерде ахиретте күн сайын бұл дүниеде тұрып алып, жамандықты жіберіп атқан болса, зұлымдықты, жалғанды, арамқорлықты, ұятсыздықты, әділетсіздікті, райымсыздықты жіберіп атқан болса, бұл маған тиеші, сізге тиеші, әрбіріңізге тиеші. Öte de şunu bol etmeyin. Allah'tan kaçmak lazım. Şehir hoşlanıp aslanmış olmuş. La ilahe illallah. Gülgünün ilgili cennet dönemi. Şuna etti ortamda. Ahirette çiğnedi. Ahirette çiğnedi. Bir rivayette geldi. Adam canı çay деп қалғанда, жақын туғандары, жақындарын шақырады. Келгіле, атаң үйінде отыр, жаны шығайын отыр. Балам, бір туған мынадай ойда отыр. Туғандар телефонменен, дос, танış, қошқа, қорон, туған ұлы, бір туған, шақырдыла. Не болады деп? Тегеректеп келіп қалады екен туғандар. Ошоға buna can vere duran adamlar, perişteler de gelip alırken bir cemaat. Ucaktan adamların cemaati, ucaktan periştelerin cemaati. Öleğinde otur, öyle kaldı. Oşan tegereği tutuşur. Can çıra yıkılmaz. Tuhan ruhlar ayda degende, mağada ahka. Göz ara söz okulan, can çıra yıkılmaz, düşündürmeli çırar. Niye taşlar gitti bu günü? Git. Anca bayılır, anca ünlü, anca maşinesi. Qaysı balasını jayladı, qaysı bal kızın turmuşka berdi, kaçtırdı, ne kıldı, tigirle kıldı. Hatta kança nevarası kaldı. Ulan kızıklar şu geldi. Perişteler cemaat etken, naza, kaddam, aldığına ne cüret eken deydi ahiretler. Ulan arttığa eline taşlar eken deydi. Perişteler aldığa eline cüret eken deydi. Mada akhara, mada qaddama. Ekon talqıları. Ahiretke ne cüverdiniz? Qarab turasiz. Ne cüverdiniz degan so'zni qarab turasiz. Dunyoga keldik jilanachi. Ketamiz jilanachi. Bu dunyoga keldik kichkina mana biz tegerekda turgan dunyolar orasida tushib qoldik. Mana yerdan ketamiz hozir. Eshik olib ketmaymiz. Ushul yerda ahiretga ne cüverdiniz siz? Ayakta akşam günü toplasın. SMS basın. Benim bankı var ya. Buna mı yak cennet olsun? Yak bir cennet olsun. Amal cennet olsun. Başka eşit cennet olmasın. Denizinden çıkan amal uşu geldi. Bir adiletli söz ayısan uşu geldi. Bir zorunluluk söz çeşit çıkarsan getir. Bazı kılınan amallar günün üstü gitti. Bir günde iki yol atrak oldu. İki yol. Bağımlıkta kabul, ikincisi asır. Bana bilmem ama toplumda kalkılan çıkarını getirdi.
cumada bir yolu daha общий var gerek. Var mı? Ana gadavoy diye bir yol bile var. Top. Ulan niye çok şunçalık dayanık böyle da? Ya. Niye çok şunçalık dayanık? Yeter kıyamet günü adam olacak solacaklar. Demeye alamay. Oşunda da şunçalık bölüp durup da emin bölüklerini kaynar adamın denesi bölüp san sünnет деп tilge мөр басынан қол сүйнейді. Алла Тағала тіл береді, сүйлейді. Мынандай күндер алып үзіп тұрып, ошон үчүн мына азыр алхамдулилля Алла Тағаланын жардамы менен, жакшы адамдардын батасы менен, сиздердин дуаңыздар менен сабагыбыз ахиретке жетти. Ахиретте маселелер бар. Имандын 6 парызы бар, бирөөсү ахиретте жетти. Sonradan bunu bağırdı akıya. Ne dedi? فَالْاِسْتِدَاءَ لِلْآخِرَةِ أَهَمُّ وَأَوْجَبُ Ahirette dayanmanın en manevi bir şey. En middetli bir şey. ذَٰلِكَ بِالْاَعْمَالِ صَالِحَةِ Kanun dayanırsa cakşamalı, bol. Senin soranlarımız, dıykancısın mı, sayasatçısın mı, mansaptasın mı, tövün üstündesin mi, cerdesin mi, erkeksin mi, ayalsın mı, üydösün mü, köçödösün mü, balinsadasın mı, meçittesin mi, pazardasın mı, ayırmaz yok, amalından da devre aytlar. Jakşı amal oldu. Jakşı amal. وَالْاَقْوَالِ صَادِقَ Çın sözlerini söyledi. وَنِيَّتِ طَيِّبَ Niyetini daim var, taza. Allah Teala ertege pendegece özünün sıydıklarını bere başlarında niyetten başlaydı. Niyeten başlaydı? Niyet. Efendim niyetin anlayın. Niyetten başlaydı. Hadiste göre bunday ne var saptı? Niyetke gana bere kalıplar. Niyetke caraşa gana bere başkasını verdi. Çünkü gün sayın tavattırganda niyetimizni tazamaydı. Niyetimizni tüzdeydi. Niyetimizni oңдойду. Gün sayın qanday gana jakşı iş kılsak dağı niyetimizni oңдойду. Qanday gana jaman işni tashlasak dağı niyetimizni oңdойду. Ahiretke dayanları jakşı amal, çın sözler menен, taza niyetler menен, vel ahlakul hasana çıraylı münözler menен, çıraylı kulp münözler menен. Münözümüzde oңdоого hareket kılışımız gerek. Münözümüzde. Her birimizde münöz var, karakter var. Biro Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam çıraylı kulp münözlü iman. Dünyaya gelgen Peygamberimiz öz aytkan. İnnema bu'istu liutammima makarimal ahlak. Men dünyaya jiberilgenimden maksat keremettүү kul münözlörünü toluktaş üçün. Makarim, ahlak, makarim, keremettүү ahlak kul münözlörü. Adam zattı en ulu kul münözlörü tuğusun çoksunda Uvalımız Muhammed Rasul. Peygamberimizden da o çoğu münözlü kişi olmalı emez olmayacak. Allah Teala Kur'an'da özü Peygamberimiz Muhammed İnneke la'ala hulukun azim. Sen ulu kul münözlü üstündesin de koy. Peygamberimiz özü aytıdan kelimetli kul münözlü toluktaş üçün geldim de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılıp yürüp bunday bir karar kılıyorsun. Bizge sizlerge yürütür. Allahümme ahdini li ahsanil ahlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, beni en kelimetli kulun özgür çoğdu.
hiç kim жолдай албайт. Мындайча айтканда, я Алла мага эң кереметти кул мүнөз бергин. Алладан сурашыбыз керек. Жакшы мүнөздү тууганда биз Алладан сурашыбыз керек. Алладан башка жакшы мүнөздү эч ким бере албайт. Атаң да бере албайт, имамың да бере албайт, имамың да, бүткүл дүйнө. Бул мүнөздү Алла берет. Алладан башка эч ким бере албайт, пайгамбарыбыз айтып жатат. Кереметти кул мүнөздөн жолдомо сурайын. Не сурайын? Жолдомо сурайын. Алла Таала бизге кереметти кул мүнөздө жолдосун бизди. Амин. Баарыбыз эң жакындарыбыз ата энебиз. Үй бүлө бала чакабыз, бир туугандарыбыз, элибиз. Алла Тааладан сурайлы, кереметти кул мүнөздү сурайлы. Эмне сурайлы? Кереметти кул мүнөз. Аллахумма ахдини ли ахсанил ахлaq. Эң чырайлуу мүнөз бар. Мүнөздө бар. Эң чырайлуу мүнөз. La yahdi li ahsaniha illa anta. Senin başka eş kılma münezdü жолдай албайт. Жаман мүнөздөн пана тилеш керек. Жаман кыял жоруктан, жаман бейинден, жаман мүнөздөн я Алла бизди сакта деп сурашыбыз керек. Пайгамбар сурады: "Васриф ан сайи'аха, la yasrifu an sayи'аха illa анта." Менден жаман мүнөздү алып ташта деген. Пайгамбарыбызда жаман мүнөз жок го. Эмне үчүн айтылат десе, сизге бизге үйрөтүш үчүн. Үммөт сизге бизге сабак бериш үчүн. Жаман мүнөздү алып ташта, жаман мүнөздү сенден башка эч ким алып таштай албайт бизде. Сизден менен жаман мүнөздү, жаман пейилди Алладан башка эч ким ала албайт. Кимдин жаман мүнөзүн көрсөңүз, аны сиз ала албайсыз. Ескертүү берип коюшуңуз мүмкүн. Аны Алла алат. Мына хадисте пайгамбарыбыз дуа менен үммөткө жолдомо берип атат. Жашасаңар жакшы кыл мүнөз менен жашап. Мамиле кылсаңар жакшы кыл мүнөз менен мамиле кыл. Үй бүлө бала чака менен жашасаңар жакшы кыл мүнөз менен жашайын. Чөйрөдөгү, коомчулуктагы турмушуңарды жакшы кыл мүнөз менен өткөрүңүр. Пайгамбарыбыз өзү айткан: "Хойруkum li ahli." Силердин эң жакшыларды айтайын, үй бүлө бала чакаларды жакшы. Акмалул муъминина имана. Мусулмандар имандуулардын эң иманы толуктар келсе, ахсану хулук. Кимдин кул мүнөзү чырайлуу болсо, ошонун иманы толук деген. Кимдин мүнөзү жакшы болсо, кул мүнөзү жакшы болсо, иманы толук да болот. Кул мүнөз сабырдуулук кул мүнөз. Батырлык, берешендүүлүк кул мүнөз. Адилеттүүлүк кул мүнөз. Кечиримдүүлүк, тазалык кул мүнөз. Кишпейиндик кул мүнөз. Жөнөкөй эмес турат. Ошон үчүн айтып атат, ахиретке даярдануу эмне менен экен? Сабагыбыздын башынан аягына жетип атабыз. Ахиретке даярдануу. Жакшы амалдар менен, чын туура сөздөр менен, таза ниеттер менен, кереметти кул мүнөздөр менен ахиретке даярдануу. Вал-ихлас биллахи таала фи залик. Ушул бар айтылган нерселерде калыс Алланын разылыгын ниет кылайлы, максат кылайлы, ушул аты ихлас. Эмне үчүн жакшы мүнөз менен мүнөз болуп атасыз? Элге жарайын деп, Аллага жарайын. Берешендүүлүгүңүз, кичпейиндүүлүгүңүз, кечиримдүүлүгүңүз, кетпейиндүүлүгүңүз кимге? Элден упай топтойын деп, эл мактасын. Эл мактаса канча мактайт? Алла мактасын. Ушуну амалыбызды оңдоп атабыз. Куран окуп атабыз, зикир кылып атабыз, дуа кылып атабыз, садака берип атабыз, зекет берип атабыз, ораза кармап атабыз, ажы кылып атабыз, умра кылып атабыз, илим алып атабыз, абакка чыгып атабыз, мешитке келип
Şular bizi daha alasın. Cılız konuşuyor. Bir taraf Allah için Allah. Niyetimiz onlarımızda Allah için. Günümüzümüz onlarında Allah için. Amalımız onlarında Allah için. Sözümüz onlarında Allah için. Özümüz onlarında Allah için. Şunday olsa buna ahirette değerlenir. Şunun adı ahirette değerlenir. Oldu. Azam. Azam oldu.
Beremde vakıttan alıp verip Allah. Oşoğa men sebepçi olup kaldım. Yer участокту bölüm kısmının akçasını kaçarsan bu adam doğumanda familya ne olur? Kvartiralar oluşa Allah'ın narazılığı Allah'ın içinde koyursan olmak kredi aldırmayın. Kredi aldırma Allah'ın Allah görüştürür. Aslında vaktiyle kendisine kredi aldırmasını Allah'ın sağlamlara inansana çoğu sizden sebep olmaz. Umarım kültürlerimize geldi. 13 milyonlar veriyor olsa işte sağlık olursanız atabasa çoğu işte işi yerden kulturan olmaktan değil. Yoksa taklarının uçuk olmayarsa uçasından başına sağlık derler yaşlarına nasıl edeceksin? Kredi almaya edeceksin. Ana bir mümkün çocuk olduğunda Cenab-ı Asla buna bizim kaçağından ihtiyatlardan kaçır. Bunun bugün faydası olmayan bir Resulü kuruyor, Resulü çözeceği aslında. Daha güzel. Üstad benim daha bir soru koyduğumda dost valla yetkin bağısına uçup akşa çoğu dağılız. Benim bir özbek ustazı kuşun doğralı aytanın görüp mal olacak. Akşanın bağısı edip et kımbatlarına sahip akşa koşulak değil, koşul doğra emez. Dedi. Baldarga aytdı. Çok düşündürü alman yok mu? Karşıda çıkıştı. Boşunu şeriatta para çoğulkanı desek, şeriatlara çoğulkan desek, anlayırsak olalım ustaz. Bilip bir paytasa Allah'ın kabaranda niye de çok öyle? Bunday kabaranda. Artık bunda manlar olmamakta siz birinci bölümü Antayda sizden akşam çıkmaklarında hoşun çiçeği olmazda arızlı geçerden bölümün cemaatlerine başladığınız beşiniz zamanlarınız hoşun belgeniz hoşun arız katalı bir arızlı geçerden kadar bizlerden için hep de oynadığında şunda sezgi payda olmadan şu bir belgen o ama kayıtlar verebilir bir şey. Anda bu karız meselesi olur. Eğer de bir verir, ama kayıtlar veriyor, yani anı kanunlar yoksa ne olur anlayacak değil. Çürüğünden de canım katarı ben koymuyor. Ha? Ama böyle mi almayı kayıtlar verir var? Kaçık olmuyor. Boşun böyle dostlarla misali çoğu düşün, şu umura vakfesinde koyuyor. Bir haşlı almasın diyecek. Sonra nasıl kırmıyor? Ben yani cama sözlerine çok bir hastalık. O şu özü anda, o şeriatları niye bir anda çeşit olmuşsa? Bir de karız mı bu? Şu bu şey bu karız bu makaydan bir profesi. Yaşayacak bir makaydan. Anda karız da yok mu? Yazı bir yıldan bir kaydan. Karız da yok mu? Çarda tapla. Çünkü size çıkmaktan aşağı siz niyet olmaz. Allah razı olsun için ikinci vakıtın dayanamaz. Bunun vakıtına arası yok olsa sana kalır. Çarda. Şunu açılana yapar mısın? Eşiyesi mi? Bir dostu bana sana bir arası verir da. Bir yıldan bir, 5 yıldan bir vakıtın bir resim verir. Benim dostu verir sana da olsa açılana. Anamada hazırlıklar yapacağım. Sohbet et, boşan için yetki yapıcı böyle bir degeni var, altında yapıcı böyle bir degeni var. Evet. Anlar, karız meselesi olsa, anda siz maaşından da çıkış maaşınız. Şu bağda, ona azı et, çoğu da etlere ait var sonra. İyiyim ama et veresi. Anda azı et veririz. Anda onu çıkmadan, nesildir, ortada